Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sezaki. Today we will discussing about energy consumption analysis using matrix Cramer's rule. So what is our objectives today? We be presenting about our problem statement and formula overview, we some calculation, and finally do some summary. So for the problem, we have energy consumption analysis. The scenario is we have three manufacturing process, which is casting, machining, and finishing. Each of them consume different amounts of electricity, compressed air, and water. Total consumption for each utility is measured. So our task is to represent the machine usage data in matrix form using the Cramer's rule to calculate the total voltage for each type of machine. The variables is x1 hours of casting per day, x2 hours of machining per day, and x3 hours of finishing per day. Uh, so uh, so we made our own data set and model formulation. So we consider daily usage of three utilities. For the electricity, we use kilowatt per hour. For compressed air, we use meter cubic per hour, and for water, we use liter per hour. Hourly consumption rates for each process are assumed based on typical industrial range. The total are daily measured values. So for each process, they have their own consumption. For example, for casting, which is X1, we have electricity. Um, it has five. We use 5 kilowatt per hour electricity, and we use 2 meter cubic per hour for compressed air and 4 liter per hour for water. And for machining, you can see it's 3 kilowatt per hour, 4 meter cubic per hour, and 2 liter per hour. For finishing, it is 3 kilowatt per hour, 3 meter cubic per hour, and 5 liter per hour. And total per day, we have 34 kilowatt per hour, 29 meter cubic per hour, and 33 water liter per hour. So as you can see, for the total for electricity, from casting, machining, and finishing, we have 34. For the compressed air, we have 29. And water, we have 33. So if we convert it to matrix form, we will get for the x1. So what x1 means in this case is casting, machining, and finishing. So 5 to 2 represent the electricity, 2 4 3 represent the compressed air, and 4 to 5 represent the water liter per hour. So this is the total. So this is the A, the X, and B. For the calculation, I will give the task to my friend. Assalamualaikum. Can I explain about matrix equation? This is A, X, and B. Again, the three column, the S1, S2, and then S3. Is this expression 34 to 9 and 33. First, alpha and the 5 column at itu darab so dengan 100 plus 3 seed and 8. So kolom yang kedua ni kita tambah dengan yang sebelah ni. Yang dengan 5 ni kita jadi tolak 32 tambah 30 dan tambah 30. Ni question pertama
X darab dengan B. 144 tolak 92 dengan sama dengan 52. Jadi, kita cari determine X1 dulu dengan ambil daripada yang sebelah ni. Equation yang ni letak ke depan. Jadi 39, 29, 33. Buat cara songsang, darab. Ni pun kita letak kat sini juga. Jadi tak ada satu songsang lagi sekali. Kita dapat jawapan dia, kita tambah dengan jawapan-jawapan yang telah didarab sebentar tadi. Kita tolak dengan sama jawapan sebelah ni. Dapatlah jawapan dan tolak dapat 190. Ni yang pertama, X1. Nanti akan dibincangkan lagi selepas X yang kedua. Assalamualaikum. Today I want to present about the matrix definition. Firstly, I want to present my name is Muhammad Faizul Zulkifli from UKQ. Today I want to present the slide 2 is the question 2, how to define X1. Firstly, you have to find the column. Firstly, we have 3, 4, 3, 4, terus kemudian lagi 3. Dan secondly adalah 3, 4 dahulu dan 2, 3, 5. Okey. Seperti saya cakap, kita akan menggunakan konsep darab silang. So yang kolom pertama dan kolom 2 kita hilang balik. So kita ambil 3, 4, 2, 9 dan 3. 3, 4 dan 2. Pastikan kita mengambil kolom pertama dan kolom 2. Okey, macam mana kita dapat 680? Kita boleh cakap 3, 4 dan 4. Pastikan kita dapat 680. Apa je kat sebelah, kita dapat 2, 3, 3. 3. Kita dapat 2, 7. Dan 2, 2, 9. Tambah 2 darab 2. Kita dapat 1, 2. Pastikan kita turunkan. Kita nak buat tambah. Lepas kita dapat jumlah, kita buat yang sebelah ni. Konsep yang sama. Darab silang. Lepas tu, kita jumlah tu semua. Pastikan dalam kurungan. Dan dalam kurungan jumlah semua, kita keluarkan. Lepas tu, baru kita akan tolak. Akan dapat jawapan yang itu 190. Iaitu X1. Jadi yang kedua pula adalah equation 3. Equation 3 adalah mencari X2. Jadi X sama. X2 pula konsep yang bersama. Cuma beza nombor lain. Okey, kita kat sini kita tengok kolom pertama adalah 5, 2, 4, 3, 4, 2, 9, 3. Dan tadi 2, 3, 5. So kita ambil yang benda yang sama. Kolom pertama dan kolom kedua. Kita ulang balik. So kita buat jadi darab silang 5, 2, 9, 5 macam tu. Kita dapat 75 kat sini. 408 tu sama kat sini kan. 34 dengan 3 dan 4. Lepas tu pastikan turungan. Contoh kan untuk solat kemudian kita dah dapat jumlah, baru kita cari yang second ya. Dah dapat semua jumlah, baru kita keluarkan jumlah itu untuk membuat formula tolak. Kemudian dah dapat, baru kita dapat jawapan sebenarnya, iaitu X2 adalah 198. Dengan itu saja, sekian, terima kasih. Thank you to my friend. Now I will continue to equation 4. First, for the delta X3, we 5 over 4 over 33. We got the 616. Next 3 over 29 over 4.
we get 348, and next 34 over 2 we get 136. So next 4 over 4 over 34 we get 544, and 2 over 29 over 5 we get 290, and last we we over 30 over 2 over 3 we get 198. So now we plus first, so 616 plus the 348 plus 136, we get the answer 1144. Next, 400, 544 plus 219 plus 198, we get the answer 1032. So now we will minus it and we will get the answer 112. Next, I will explain to the equation solving. For the S1, delta 1, 190, and delta 52, we divide them and we got the answer 3.654 hours per day. And next, for the S2, delta S2 and delta, we divide 188 and 52, we get the answer 3.808 hour per day. And last S3, delta S3 divide delta 112 divide 52, we get the answer 2.154 hours per day. That's all for me and my team. Thank you.